Pevač Sergej Četković prolazi kroz najteži period u životu. Nakon što je na svoj rođendan 8. marta sahranio majku Dragicu koja je preminula od posljedice koronavirusa, pevaču je preminuo i otac Slobodan. Pevačev otac bio je u bolnici zbog koronavirusa koji, nažalost, nije uspio da pobedi. Sergej se oglasio na društvenoj mreži Instagram i potresnom objavom rasplakao svoje mnogobrojne fanove. Koliko god čovjek pokušava da se spremi, koliko god bio jak, za neke stvari se ne možeš spremati. Misliš, bit će dovoljno uzeti vazduh i zadržati ga što duže, da izbjegneš bol, ali ne. Ne prolazi, boli i boli i boli. Kaži mi, sve će biti dobro, da je to proces, kao i sam život. Onog trenutka kada se rastaneš sa svojim roditeljima, shvatiš tu bolnu, hladnu istinu da više nisi dete. Nema više one roditeljske brige, strepnje, radovanja, nesebične ljubavi. Nema više one koja me donela na ovaj svijet i onog ko me voleo, branio i učio životu. Neka vas anđeli čuvaju pod krilima svojim i dragi Bog primi u svoje carstvo nebesko. Neka vam je večna slava i hvala. Vaši sinovi Igor, Sergej i Srđan, napisao je crnogorski pevač na svom Instagramu.